Volám sa Peter Demian, prišiel som zo Slovenska, prišiel som s chlapcami od roku narodenia 2006 až 99. Na kempe sa starám o mladších mini, snažíme sa ich naučiť driblovať, strieľať, rôzne zmeny smeru. Čo sa týka kempu, organizácia výborná, celkovo ako výborný dojem, no to na mňa urobilo. Ja sam Luka Keđo, dolazim iz Italije, igram u Vicenci i došao sam na kampu, to mi je drugi put. Danas smo radili centarske pozicije i trenira me Agramis Naglić i Jasmin i baš mi je lijepo. Današnji popodnevni odmor odlučili smo zamijeniti s aktivnostima na moru. Djecu smo odveli u akvapark kako bi i dalje bila aktivna u danu. Nakon svih treninga koje smo imali ujutro i kroz cijeli kamp. Super se zabavljaju i ovo im je još jedna od odličnih uspomena koju će donijeti doma sa kampa Umag.